As sunglasses protect our eyes, NATO protects our countries. NATO është themeluar me firmosjen e Traktit Atlantik Verior më 4 prill të vitit 1949. NATO mushi muë në brak në Makedonia. NATO e ka kollato vici shtoletat na sekade i ги нагледуват луѓето. Јас сакам да сум војник во НАТО. Albania is a member of NATO. If you're a member of NATO, you're safe. НАТО е НАТО што го многу сакам. НАТО. Нагален. Наташа НАТО. NATO is powerful. НАТО за мене представува членки држави насочени кон соработка и создавање на мир и спокој. НАТО е меѓународна безбедносна организација која е основана на 4 април 1949 година со подпишувањето на Североатлантскиот договор во Вашингтон. Si çdo njeri do lirin e vet, edhe ne do lirin ton. Përse ne të mos jetojmë të lirë? Andaj jam këtu sot për të folur për NATO. Këtu bëhet fjalë për NATO. NATO-ja është forcë ushtarake e cila përbëhet prej më shumë shteteve. Sigurisht se NATO-ja përmban armatim ushtarak, për NATO-ja garanton stabilitet rajonal, garanton paqë në rajon dhe më gjërë. НАТО за мене промовира стабилност. NATO za mene predstavlja internacionalna sramoта. НАТО за мене представува создавање на добар мир и спокој. НАТО за мене представува мир. НАТО за мене представува Сдружени сили. НАТО за мене представува борба против тероризмот. NATO za mene predstavlja bezbednost. НАТО ги решава безбедносните проблеми. Ние ако влеземе во НАТО ќе можеме да одиме во другите држави без бугарски пасош, ќе се го изголемат платите. Толку.